Waso mehu Felix Hackman ewaha wono se watna se dada yeda se Georgina Akosian so echia ye wono so aba dada ntine mon kan kire mu nuanom se yatna se Nyinsen ene Awoɔ obi amra ne ne yeni nkomoi ma yemfo seda no ma boafo yi eye endpoint homeopathic clinic yeda na se papa ene kwese de omo anya dwuma ne momo chena eye holiday nenso endpoint wo ye dwuma enti nyame ya Adom anu wakɔ from uti kɔkan na se yare bi hawo no wokɔ endpoint hɔ no mo be show ma ho atumi ayo den mema no yenkɔ check prostate no se bibia eye kama ema no nso sɛ ye Nyinsen paadi a yenkɔ check ya wudie ni mo anase infection ene hayenia yenkɔ endpoint homeopathic clinic na on hye for doctor was 0244867068 0244867068 na endpoint homeopathic clinic for enshoma honye dene Rojan Herbal Clinic ye do ma se nemo ma menko gini foods wase mafie ye de eyampa se gini nuane ni bia bi wo fie dia ene wa utumu se fie ne ginam enuane one more rice say etiapo anu so de one more sunflower oil no so eye fine mayonnaise no so boso ena sardine no so ene milk no kwa de menyanka kra mesro bibia ye aduane bia no kope gini food for de ni bi one more e was supermarket market ahodo bia mo ko so pagini fo nuane ni bia ni nyina so obenya bi Rojan Herbal Clinic fo so e wa ha ye da omose papa mesro ye mo yade bia de hawo bia no ko Rojan Herbal Clinic no onhwe ye wa seda herbal mixture wo ho say typhoid na malaria ene hawo na just aseda herbal mixture eno na wo hia aseda natural mixture so se wo moja broso wo moja na ntimi flow yie na de bia wo se ananse a chewo no aseda natural mixture no na wo hia aseda stomach mix so eye also duro tatashe a eboaye aseda better so person ba wo flow ye wo menses na flow ye kama wonti pain bia nom ne ade wo ye motintim nom ne ade a aseda betes no na wo hia na aseda tonic ne de wa wani tua ye mojaduro enti wanu mu ato aduane awodo nyina bia ma obi so untumi ne dia na je se aseda tonic no na wonya no mo ebeboa Rojan Herbal Clinic fresh 0246 632563 0246632563 enyumakoya da romanti na wo hwa me live ewo Facebook Adom 106.3 Prince Abeku Atamel said you are welcome Bohima Yadasi Victoria Brock Abofuro ka watch ye and or say happy birthday nkoma ahofe God bless you yada se Ruth oben yabo so abawa ha wono so ehwe nyame hraw monhye na afoforo so ehunu na ene yenkomoi menua ba so no papa bi nkra no ho nsɛm ya na bam ono no bibia ye nkra bia personal hygiene no ne ade o ya ade papa Theodora baka akwa ewa ha sei wo ye principal community health nurse owo mamobi ne wa Mamobi Government Hospital, General Hospital. Aha, nti no. Ena menua ba Theodora ba ha fi afi no machia wo yedi nkomode nem from emu no ye nheda enhia. Nti tio ye mo afihia pa. Afi nkometo. Afi se na nkwane ahoden wo ho. Amen. Ye de nyame ase no wadwuma pa wo ye. Ai ye da se papa pa child welfare ehun nkomo ene ye ba bedi no anwumre. Nti ye hya ase kra se mahu se weyi no ewom. Nti ye ka se child welfare ne obone tofa dia. Me da se bebre. E ka child welfare eye nkra no apomu hu die a ye hwe free time ya wo mo akosi mfie ombedu mfie num 5 years na ye kase welfare na nyama bebre na koso abra ye hwe nkra no welfare ebi ye se weyin mpem bebre nkofo ka weyin a yedim se o weyin wa ba na ye we akra ne pe na so there be immunization suom akra no ye hwe ni weight ne tenten esia ekọ bosomi bia na ye ma omundro indro so from time akra no ebe wo no akopim 18 months eno so indro edebe ma no na ma me na nkasa so ne chefa wom abroad akra ne so ba weyi no okay ene na che se abatan enya akra no nko an benya mfaso so nti wo ba ne ko weyi no so benya mfaso e wo so na me se ya na bi mo mu weyi na asem bia nti obi ba wo ne ba kra mfa na nko bi da
one quantinator we yin so afa ne kɔ ne hwɛ akora no ni mu no ɛno nso won kɔ nwumre ye bewie no wo hu fasode a ɛwɔ akora no na pomodene di titiru anyway yin na wo kro no na medofo Rosetta ntiwa boache ene ye Rosetta ne birthday ai onesi ni papa ono so boa me ye papa me say wo mam no mo ye adwuma free doctor so ba nurse no ne ade de o mo ye nipa say emu ba ko ene Rosetta and I said tell it to Rosette o ya de na birthday nti obi a wonim ne bia wo se Nyinsen ne Awoɔ team no ye ne ye tiefo ne ahwefo ye wish ne happy birthday nyame hira no nyame nya ne kese kosi so be kese e no my Ghana so ye nya 65 years ti say ye nipa wa imagine ni jonku he ne hwe nti Ghana so ye me nyina ye ho awoda pa Nyinsen ene Awoɔ nti no March yi mu de na say Ghana month bibia ye bia no nti ebi mu wa adwene bi ewo nkra ne ne ma bia de nyina ba bewuram nti tio wa bia na ni so ma ye de ne ye nhya ase weyi no brebe na owofo na obatan ehase de ne bakọ weyi that's it weyi no ye hase 6 weeks and 40 days but ebu o ha ye man kra ne won kra ne bi pande abra ya wo mo na eno ye fa ne BCG eno ebo mofra ne ho ban fit TB yare ne ho na ya so akra ne num polio eno ntina ebu wo ha ye ma omo je sa pande ne kra nsa na makofie because all the akra ne kofie na se ahoho besra akra na se maame no na se odakra urban o TB yare ni bi krampa akra no onya bi nti se wo hwa na se unya BCG pande no any polio na eni se wo ma ahoho be hwa akra no kopim se ubenya saa edro no inti after that no 6 weeks na ya she normal routine weighing no so ase na say TB any BCG I no ebo akra no ban free TB yare ne ho ansa na ya so na numu ye matu that na make day na ye wo akra na dia mo ye no no ho so because wa ba fie Nyinsen mu nsam doso to wa fa no ho afa ne ba ne de abusua ne adofo ye beba abeke akra nso onim hwe to aya no ate no de ko ayo eni na just omo mu hospital no e be problem ye beba ho because a hospital pen na obenya hospital pen to ko wo fie be problem root oben ye bo wa ha a wo hye ye da se Emmanuel Kojo Gani enso e wa ha se ye da se Isaac Chumesi e wo Israel Tel Aviv nyame show papa pa wudi e chibre bia ye da se Emilia Oredua enso share live e wo Holland ye da se Emmanuel so asai abahebiem Osinyami share ne ye ndwumadi a ye Winneba North Campus University of Education Winneba ho and wo share ye free mesro mo from nua no obi an share enti ye hu so mfa so enti 6 weeks no e ho nso okwa a de na ye kwakwa ye akra no enti 6 weeks na fina ya hye we na se okay enti no nyama bebre cause e be register akra no e wo ye register mu na ya we akra no tie we a ne awo ne pande nti pande no eno na kra no beje pande obawo pande mienu ne yaso na num so mienu ti ne num na yeso no ebi bo ne ho ban efri polio yare ne ho yesa bo ne biom na ebi so abo ne ho ban efri diarrhea ne asa wo ne pande mienu a eno so ebi bo ne ho ban efri tetanus hepatitis B na pneumococcal no so pneumonia and also a bon hoban from pneumonia inte no 6 weeks no beje panie mienu akraketwa no beje ndro 4 na wasa akọ into 10 weeks so wasa aba no wasa the same thing they would the first 6 weeks no wasa and no intervals ni 1 month into say ndro ya yentimi enfam ma into 14 weeks so and so beje the same thing but no beje polio panie into no panie beje miensa akraketwa no ne sre miensa inti pembe brema me fone ye won kra ne pane mesra mo nhwe ye won kra ne pane no mayi o mani na se on pese obehwe matebu o de hwe di sam se obook ne yera na se bibi yera ne bisa se o ma me pane ne ye wo hemfa na watimi a kire because ye nim edro na baby a ekọ asa ye won baby a ye won baby a inti o kire me se wo ne benkum a minim pane a me wo ho inti ye sre ma me fo aya mo nhwe maye na after 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, na waje wa home.
14 weeks. Wajina home. Pandia no yenka say dwa home say kwetene fie. Okay, and I say mfa ne ma we yi. There be. Okay. See 6 weeks, 6 months ni asa so ne num vitamin A. Okay. Was it wa sha see be didi. O say na ni so ye clear. E bone ho ban free eye problem ho. Nti vitamin A ne ho so mfa so no no. Na no so wajina home ya, but every month obeba. Na 9 months. Okay, train before about nti ade nti na every month na oba obede. Ebe we no. You didn't share if you didn't yeah, near Shessa cranny weight in a costra na a coffum. Cause in Pembury, no mammy phone you will fear you who's a cranny weight a costra na a coffum. And what cranny weight in it, and it's now Busumi Biano. Ye catch your mammy phone and some more far cranny bra. Nanny waits ye who say a costra na a coffum. A boa crano ban on didio. On shed Yanni Dias, Mika on shed Yanni Dias, on shed fear Diani. No for nana or no. No for no so mammy on shed. Trene ho fa no fo ne makra no nti wo bana se wait no for my no kasa maybe problem bia e wo so fie na untimi nya time emfa no fo ne makra no eno tira bosomi bia no ye ba nti ba 3 months no wo bemba o check akra ni wait ya sa check ne tenten because tenten no I was say nipa bia bosomi bia na se bosomi miense bia mutwe nti se problem ho na se ye hwe ye no 3 months, 6 months, 9 months, no, waiting and quite was a problem. Now, I wonder back away when they say from time I will not cry now to 5 years, no, it's a problem. Be why it's me correct. Okay. At that time, you know, you who on found CCS. Into and no time your casse weighing is 1 year and ya walk cry now to 5 years. Tinya say ye kwa keke there be infasuo also ena ye nim se ma me fo bi mu ye adwuma embre ye nimbre nti yetimi nka say bra we na to 5 years ye hihye time ma nti eni say ye sro we nyimba say 5 years nti umba we nyibium there be Nyinsen ene awo na utie wa Adom 106.3 FM yada say sound so aba kan ye ho a utie na Nyinsen ne awo programs ni nyina no ebia ya na opese o set ebiem enne multimedia yen social media executives no wo mo bo adwuma papa enti kwa adomonline.com na wa search for podcasts ubenya Nyinsen ne awo audio sene de your audio nko a wote ho na wutie nkyerɛkyerɛ no and I think you good say wow time bia wanya no wa hyeda akɔ fi sɛ Nyinsen ne awo de adanse ne dɔɔso nti mesrɛw sɛ bibia fa wo Nyinsen ne na awo mu ne wo man ntete de program we ne wo sɛ utie fi sɛ yɛmbotaye ne ani so ade hunu ne sɛ maternal death de yɛn record bie eni hu kwan sɛ oba fa fura no wɔ akɔ wodi nipa ba fie maame ni bewu ana akra ni bewu e wo so obi anya nkwan hodin mu nti se wo pene saade a o station e wo so otie e ya Adom 106.3 Nyinsen ene awo ye be kyerɛw ebi adansefo no wo so ono de bia wote ha because onim de wasua de wo fa free mu nti no o mese no a day kra nti e bia wo ye first yi timer afa na wo tie yen a ene ye wo right place pa Nyinsen ne awo na Isaac Makanede no Emilio Redu anso ewa ha na Fay Root no o wasade ababie meti meda se mene Theodora abaka akwa na edi enkomoi community principal community health nurse or what mama obi general hospital and enumere wo boa ye nkwada no ya wo mo from nye no antia e wo so de no ekọ we nti yemra 6 months ye de naba 6 months and na also ye be so nanum no e so nanum na no ye ahase e cheche ma me nduane a o say o de man kra no na so kra we card because nka me ba be ka say nti e bi o ha no wa kire nti we card no eno na ye de kwa apemfo clinic okay say dey sa na tie ni nyina abo ye time na dey na obi a woni dey apemfo bi o mu dey wo mo hospital ma me na wie ne clinic no na akra no so ahye ne dia ase eno so yes so yesu ehu mother no problem a o go through abra onyem no and na per record bia so aye be hu into say weighing card we na wasa wo for we create very weighing card bi maternal health record book and there was a uhwe ni ye yeah because who took kwan ya na obi wo crampa 20 years o timeka say ni weighing card ayera opefofra na say ope information bi and I say your record bibia nti bu o ha
yetimi nya information e ma nti no maame for yesrem we say keep your passport ni ye sika no yam keep your record nkra no books ni ye and na be muso nim say eye weighing card aba no so oni weighing book but enwa nti wait for each child akrabia like say menyim a we ye de menyim ni book me say anyim bi ma bo different book ebi wa mu use but ube change akra no record book no okay nti no book no nti say you do 6 months no nti 6 months ni ye sha say didie no okay didie na enda for because akra no the first day I would no phone e man no ma me for bebrebe dia dance say akra no wanje no phone no na the first say wanje no phone chere say on didi ti si say wanom no phone na ma wa used to si say obedi koko banku fufuo ni nyina eno so no di ebe no ade foforo nti o say mothers na enya time ni abotre ye de akrokro de mom aduane ngofo we ombo om say me ba no ndidi o da bi e ya abotre because also pa ba kan so be pa ba de bia me ka say teacher ye ma me for ye na ye teachers for e wo efie because akra no o chen teacher ni chen abc na se we hu a say teacher no nja no obekọ so a kire no ti saso na maame fo no so ye man kra na aduane na sakra ni ndia o so wo maame no o so koso a na wo de aduane ne ma ya de foforo nso ma no ya de foforo so ma no na wo kra maame aduane a wo ni ebi da na de wa ko restaurant na ya de ma wo o so we de nyim ko mu de wono be bi ofiri nye bi ne bankudie nti sa wo introduce kra kakra an introduction no so you introduce here ini say ye koko ebu akoko no mutumi en koko ti say no funsuo tester no very light say bi nyankopon ontimi ma no funsuo na emba nkotoa o say o mamu ye light but ye the scenes en ye ni so a emu edu nti wo sha say di koko nom na o say no so tumi ka atre so okay ini say wo hwia egu form esa no so gina akra ne ho che enna eni say odi koko Tom Brown oat derby eno nko a anopa se banku na wo hafa ma akra ne di from 6 months 6 months because onona osuye di because say one say we di Tom Brown na for 9 months up to 9 months na afuna obesua fufuo di nti fani nyina frafra okay ene na no pan ye ma no Tom Brown bia na ma no banku bi na mo but ebi wan kra ne bo mo mpe o osani ni nti fani nyina frafra nti ba ko funo na o baby obedi near the fruit so keka ho ne ye mo nsuo so enom from 6 months no nsuo ne ka bibia before 6 day ye mo nsuo nti mesrem amefo nsuo ne ye different no for no ase wano mama okoka no na ye say hwie nsuo aka ho untene de nti no nufunsuo ne nkoa up to 6 months that's it Nyinsen ni Awoɔ na wotie Adom 106.3 FM medase sawo so abaso kobna amwako say God bless Kwame Nkrumah ne de no Atima Frank nso achia yen yada munyina se papa se maba Facebook na munyina nso ehwe yada mase papa me sure se enkomo ye nyina ye hwemu ade emema no ohun se enne no mema no se muntie pa ma ye because man I say ya ne ye komo mun sanya ho mun tanya ntu de tie saa no oba ne nye bibi right esan se watie no na ya say u put in right o mana ye de se na efata nti yentoa yenkomo no so se ye free 6 months kire wo mo enuane no 9 so be opande 9 so be 9 na yellow fever ne measles okay nti panye ni bi bo ne oban fi yellow fever ya de bon he fa na beti ye nkura yi bro bankuni ni fa na eno so waje na homia 1.5 nene so wawo meningitis panye ene measles rubella obesa wo enu so bio meningitis na omo so utina so okon but I know sa panie ya ho tie de intima me phone no bebre refi omunim so mo wo 9 months panie ni wie no ano no obo obehwe ni book no say 9 months panie no onwo eno so wa ni asa ma mosquito net so aka ho nti edi nti na ya wo phone no emfa nkura no nko we wo hwe a ebi wa ha break time eno obo so a emfa so ti poku ase waba ma obi we yin saa most of the time you catch on so monko baby a ben because me nchwa no fa che me
when the say any force say baby awo ye na hwa na wo so kono aha because ya na bi mo I say baby awo ye na hwa na wo so kono okay at least all first panier na di eto first and third na now wabewo nti de to aso no obetimi akowo baby a woti because ye pese community nurse ye o baby bebre otu nan call fie chi krampa omo ye we ni bi ho and the reason why person omo call baby omo be ni say nurse ni e pese ohwe omo ana so pese obesra omo a obetimi abesra because if people kwase aba ma mo bi a mintimi embesra enti no say ma me fo ne call baby a ye ben na ebi so hu ne say oh we yin de me ba no on phone ye ne so nte ye enti me ba be ye den but ebe ye won say akrebu ho a ni mu yedu so ni wait na ekofom de ye hu so ye slim na ne ketua no onumom na owa ahoden fine na ebi so hu ne say we yin de time ope na wokọ but entisa say ye we mpane ni wi aya ye mabie mu mabie mu kramba up to every 6 months bia or say so wenum a ebebo akra ne ho ban free enifra ana say bobo akra ne ni ho ban inta na obeko school ne kra na oni eye problem bia inti say don 1.5 an anywhere 6 months bia ana say do bedi in birthday ne 6 months bia no or say oba we ne ye so nenum ana de ba ko no so e sama sunsundro okay 2 years bia 2 years 6 months 3.5 sa to 5 years or sa akra no ye di women because wa sha say di sa we di formal grow bebre nti ofafin ekonimu nti no nkran bebre na o mu wait no ekofom a ma me so aye bibia no na ejina maybe sunsun woni yem nti ensa nkran no didi krampa na embua na woni yem edi didi panzo anya kese no so no yo ani ya hwe no so ye de ko hospital ankenye ni why cry me wo Facebook se na Angie Bills chia ye en wo tie ye wo bechile yankopon hira won so oso osua de pa ye da se Frank agete se good job ye da se adubo ahe enso share live e wo yibi osinya mi hira ye da mo se papa pa sem so maje bre na mo hye ye nyame hira mo kacho unu ya se fia amankwa atamaklo ne community nurse principal community nurse Theodora Abaka atna se aye di nkomo afa ye mofra no won we no hunsam ti mesro nkase o akra no ho ye so de na o ka no nti ne won fa ne nko we yi mi mafoforo bi o ho no mo ye eno no wonhu nti no na na di twumwa say I don't know why they always tell us only breast milk until 6 months with no options, but it's not like that in abroad. Even some women who go through CS take a long time to get the milk flowing. Nana do chumwa asem no. And then I say abroad and tesa enye exclusive bia. Ghana. If I say waka acha ma me say on use milk ni other food makra no. Ye ken ma me na ma ne baby na ehoro feeding bottle horo feeding bottle ni hu ye efin ketua na afia de no so the problem na obeka say hu yanka inti no ye prevent it ebi mu wo ha ye mo to me catch am so omonye but enye obia na ekase onye no funso no so eboa because ye ken adwane a wokoto no say 80 Ghana na 50 Ghana na sakra no to me did every week be also with the auto so obepa ba inti ne empesa obehya asia ubejai anything else we mia ni psychologically or say mam no you ready for it obo baka say no phone nso nimba say bi onyankopon wendi ya bro say obema wakra na onye aduane odebema no into say mam no abra wonyem na no say prepare your mind say no funso na no odebema no esa na eba na anajo so time akra no funso anajo a eno so no funso ne ba kra so nya wait to find into abroad and your Ghana into no yenka Ghana nko sa ye ni Ghana nko Victoria asa say Oshoyen wo ekropon. Please, I want to ask, my son is 1 year 4 months. He always wants to eat heavy every morning, and I want to ask whether it will affect him in any way. It is no nanka wadi na wo ebemo na wo hwe wa start ne member nanka wadi benku na no bananka ewie no ice king ke bia na akoko bi nanka wadi na ewia nkwa ni bo ho no na omope concrete because odi agro odi agro hu say omudi agro but omulusu weight abro omudi agro ne pa
Ruth obey your boss and any Jimmy Tino no homedasi. Ruth no. And Raphael, Elijah, Anku said talk to us. And I said Wuti, that's Papa Regina and Ragini Connie. Or say kudos to Adom and Antenes. Yada say Papa Faustina Young Fonso Chia Yen. Yada say someone you answer about more should be. Yada say now. Say yatra you know 1 year nti ahe fa no be jampane ne wo kra 1.5 no jampane ne wo but okay Mr. Mama phone so bu ho a onwo pane ne bida wo de mfie bia wedu bia up to 5 years wo de bra beje wo okay ye de be ma ti men ka say wapa ho 3 years kra to me 1.5 pane no 4 years obetimi abo 1.5 pane obu a 3 years obetimi kra sa wo 9 months pane obu a onwo ye ebu a ya na ferie no ase ya amane nti no oh but eno momo ye oba se bio yenya o de ye be kasa because ye hu ni se nkra na ye ba na ye de na ma mo se mo nhwe ne ma ye nti o de ye kasa kra ye be hwew ye be je o na ya hwew ye se de wo ke kasa bi obi be ka hwe o bi omra ma mo bi be hwe ne fa ya ma no de o be ka no omo aye si yi o ba so ta ya na ya homte ya homte because o be ka se ni refi o be ka se oh on Papa phone su to me de neba. It is a mammy to me in your time and ba. Papa no bet me de in crime. Papa for be bray idea. A bit more momba neba. O moba so a show mo conte o mundi lie. Or buy near shannon no quaint Papa for. O de year crap for back crab shama wakwan sana. Yama or be bow by you in the be shanning. Yeah. Papa phone so pass some bisa questions. Because question why my oban ba own bisa him say oh ye way na wako but papa no bisa adena wait say adena wait esan so eni je ba fie because obi ati bibia say Victoria dey see a year no okay Victoria say is as he is eating heavy, can I stop breastfeeding him or I should continue? Oh, no for any day, man, 2 years. Tisa Crananga Sakaso, Chadia, because no for no from 6 months in a swat, one day in a swati. Into a bad no man, no hanka cranka cravat. Still, nutrients to man, no for all no, obenya into Sakrananga Chadia. Fine, but my meneboa see a charm winter my day is so by my meno. Na mami musa we yo maya mo ye dwuma bi obeso ahomache and now there we be normal working hours be by 7 we free we be efie be 3 from 7 a.m. to 3 p.m. akura oba yezama no foi say wo ko watwe bi esi ho na twwe bi esi ho so wani obi akokora o di fufuo ne bankwin but o ba se onya 2 years that's onya adokodoko bi de o de fa nanum ti wadidi na wafa kakra but ebi mu ho a o be twantem but at least you say 2 years 2 years de na etwa no 2 years obi kwa 3 da bi ho de doso Peter Lawe say ma you are looking beautiful yada se papa gomanya ero no ehwe ye efri na edu twumwa na edu twua de back yinkwa wo de please, I want to know, do you go for outreach in schools? Yeah. Hey, ono we nkwa ono na dwuma oye no. Ye beba ho ya da say edi we de me hu but me sure so nim tio. Ositio I'm watching you live. Keep it up. Me nim say papin apatio say Mr. Wallahi so mo yada se production here tight yada se papa owusu tachi Mary so say I've been menstruating every 2 weeks since I gave birth. My baby is 6 months old. Sombra hospital na omunhwe ni ehwe ade cry mani ba sa every 2 weeks. Debi bibi koswa enyenti the earlier the better. Sa sekutete nso wo UK one ne wife na omo hye yada se nyame hira mo mawena the Empress chia and I was saying a ba for 4 months. Please, can I start giving her water?
And Chonka maybe it's under into a better man in you. What me ya for my 2 months. It's only crumbled by my almost crying. Yes, I so baby. Every day. Oh, Marina, try. It was a cousin of Funsono, so a exclusive, my men's family planning amount. It's true. We in ye, Fashe and can cry no, a draw cram and farmer no. No Funso pet. Oh, mammy, family planning amount. But how Tinny say, ya was in high. No, yeah, the other phone, we are found. I never found one as some dear bro. Was the enemy yes, and a man? I want to munching, what can say, yeah, exclusive, it's me a family planning. And yeah, exclusive, so one man enough for what I do, should be a was no for so I am sure that. And no, I can almost say a cranny so come at dinner. Yes, a move. I know how mice or many much. Was a cranny no for any pa. On ya dry sir. Okay, the Marina wedding a mere crammed one or two. What me a ball whom day say ye be pana. A sick quiet pants wouldn't mean for man or 2 months a day. Finish you know why, dear, you know what? I see, no, you say, oh, yeah, now, oh, yeah, you're a proco. Now, yan twasso. And see, as I said, yeah, to me, I won't panya no way, but. Every month be so I want to panier you and there was a buffalo way, you know, you may have run mudro, swalk or swabba, sir. Okay. And see, Press Lab watch it, Mrs. Macloni and Tennis, or say, God bless you for the education. Watching you live from France. Press Lab watch it, Yami Show, Yadase, papa, Munina Mokan, Tina may can be a muse, or call adomonline.com. Podcast no. Na ye audio Nyinsen ni Awoɔ ya ni audio de agu ho nti wa wo leisure time Awoɔ no anya brane wo de wo earpiece ahyehyɛ wasumu atie Nyinsen ni Awoɔ de nyame animu ne nyase bia mete so but program a obia wo fo abatan obia ntie bi ebo 8 pm a no afidie ne da Adom FM na wo tie bi ebe boa wo papa Cecilia Osafo sister Fia, please ask the nurse how they calculate their 18 months, because when I was 18 months they told me it's not yet, so I want to know how they calculate DS. Thank you. 18 months ben. Okay, I found 1.5. I found 1.5. Okay. In time when they say and they sees I cry no year no 7th and 8, 9, 10 and they want by weighing. And they see so now see I wonder be. There was the 7th March. And you young no. Okay, young man say March. And then March. And I say, yeah, made the years I'm saying 2021. Okay. Oh, yeah, date no, and that Obenya say 11th. Yeah, no 10, 9, 8. It should be after 11th, no. It may be down no by and naka 2 days. I'm an 1.5. And I said 3 days, and I say, my phone baby Bune say we do busumi ni mudi and when you 1.5. Yeah, okay, I cut some days. It's a day now you won't day now you won't 6 March. 6 March na elko and you be but in Drew 6 na oba fit and 4ta intimi wo it may be on one call exactly we ni nyina pa na nyina no se wapa ho a utimi wo but undru ya untimi enwo pande no. Okay, I said no advantage and disadvantage no. Okay, Victoria Asasa, thanks for your education, sister Fia and Antones. God bless you. Yeah, that's a Gladys night tete. Say good evening, sister Fia. Nice program. Keep it up. Yeah, that's it. Isaac Arthur, it's a very interesting program. I thank you, Fia, watching you live from Spain. Greetings to Mr. Enin, also in Madrid. Yeah, that's it. Papa, na fena na kwami opoku da pa, and so eti share live or US. Nyamishramu papa. Yadamwase. Ntino me sure say obia efa emu afutuo no bi de wo se ye nyina ye no moma ye nhyanom so na ye nyena ye moa me phone lines no ho 0302216562 0302216561 na ye nkoma ye die bibi kire wadwen a fabra na mamenes wo ha na omoa mamena endpoint homeopathic clinic ase papa so guso aso yasene se ye mfa Nyinsen ni Awoɔ emro prostate ne die
Mrs. Ya kache Mr. na onko check so hu aya we hu ne ntama ye hwe ni wode a hu so na akoso de oye nurse de wo a wo ma me nkasa bebre ne yen check na bibia anye kamema no so sa infections ne ha ya adwene bebre ma de anye se bia oye ho basabasa but bia akọ public place bi kura wo an say wa fa de no na wo de kro nti wo say ya ye wo hono ma yetimi call hospital coin points no check ma bibia ye kama nso problem wo nso aduro nie na waje anom ye dem point ase o friend was 0244867068 onu bedi nkomo china for fie dan nyina mu no point ye adwuma kɔ hɔ na ene no eni ensa wo so Rojan Herbal Clinic nso ye da se ya waseda heba mixture wo hɔ a etu typhoid ne malaria se aseda natural mixture nso semoja broso na nseta chicheche wo aseda natural mixture no na wo hia aseda stomach medicine so say ye osane wo ye mu waduro no aseda bitters nso boa ye ma wo menses ne flow ye kama aseda tonic wonu mu ato waduro a wo hia ni Rojan Herbal Clinic nyarwa bi ti se stroke no ne ade wo mo ya de wo mo Zamrama Lane Akaw store Ashaman Mantan Malam ehono wo mo wo for 0246 632563 now ne Rojan Herbal Clinic for Eddie Nkomo ya be phone lines no 0302 216562 0302216562 now so wabaso to be ama ye de mpachominti ena pande ni nyina na ebu aye wo mo a omunya sam reaction ampa ebu a ho be hono kakra ena se ne ho be ya hyepa omo pane ni nyina ya kanyam se sakra ne ho aye hye ye mo mo para na mfonso ama me phone bebre ye ne se oba wenyi no aye nwa akra ne pane wa ma ne para se ye bo ho ba ansa na ade awo no na so oba na se mfonso oba na se ebi ni ho so ensa na ebu ankra ne ho ya hye bia no ma ne para enye ebedum brevin enye intino why oba ya won the pande no no ama ne para no for 3 days after 3 days na still ne ho ya hia no de naba na ebu also aye wo so a ahono akra ne sumnya abscess ehon me hono kakra inteno no o ma ne no fo no na wo de unsa e massage so o do unsa by 3 days e be call after 3 days na still enko ya na wo de naba hospital o de ya kekani nyina so wo akra ne paniewe na se wunya bibia ye I abnormal Fanebra hospital men fanintina fie Adwoa Obapa say thank you so much afiane mamenes wo education amode maye Germany Hamburg na otie yem free amwanin Benjamin so share wo achema cross so Nyinsen ni awo be wo afa ho afa ba wo chia ne sister Mary akwa Mary akwa o Temagov City yedamase papa first caller no aba oromi mo adwodo ba Nyinsen ni awo so yeah na yeda se papa na mama free here nyumre na so free dodowa mo mpacho mintie we na so mawo manya iceman na obawa ana niti me mpacho se oba no bowa ena ne hin biem niti ayeden a niti ayefo so makoto do abanu so niti aye sheshe na aye dey ayese we ja food ena wo ankasa akoto edro man nti edro be na prescribe man no adro wo mo ma me expert junior no wo bo wani ade wo fa ne nko hospital no wo me kwa no wo mo se me fa no enje nti wo de man ne ho ato no when Java Pansai. Okay, Mamma is better for why? Yamisha, you send your bribia TA. What it? May I say first another call on Swaba, or Roman Module Oban in Senia was so. Go what? Women and Yamisha, Patron free here, not Yentio. Miss Every some do. But all free here. Some do. Okay, Dobro, yo, meet you. But they have a platform of 1 year child 3 years. Eh, well, I need breaky pa auntie. If you trust it or Casano. Aha, shall say my. You say, wife, I find for Plano, but no more 3 years.
Facha me papa, well I no mente kra e breaky frame me bi mo ate. Hello. Hello. Yeah, Mr. Hello. Me facha me tie o. Hello no mu ye, but o kasa ye nte. Okay, another call and so ahoma no so. Me do for me mo ajodo ba Nyinsen ni awo so. But good evening. Me jo so ma me tie we Phyllis. Me pacho, me ko free North Connection. Ayo. Pacho di ni de say. Mary Mo. And any first time I would say ana. Baby, I miss you so I got me kuta ko lanji na ma join ni wo. Hello, radio no my kakra. E my feedback wa ha. Mo nyame hira, mami tie we. Me pacho me na me test ye. Say me wo ye 2 weeks bia me na me menses. Okay. But ma wo am ko Kumasi. Na me complaining danti. Me ba me ko we wo polyclinic kameshi metumi akọ complain wo ho ana. Ubetumi dodo, ubetumi kura ko ho na ko ka kire o mo why? Me ba chi. O be fine. Bibia be fine. Ti ka kire baby so onom no fo no so fine why? I mean sure. Yanya ofofro nso ahoma no so. Me do for me mo ajodo oba Nyinsen ni awo so. Obewa fa ho afa oba. Auntie madam, mami tie we. Crash the pet pa ko pe. Yo, wadaroma, me tie. Me question is say I dey na say ayi ankola nko we yi wo ma na omu so den na omu we yi omu bie ma na omu the same and I dey na ayi no for me omu trying to my na enko ni better for years. Yo, so oba. Yo. Do I ready? Yes, What say? Yes. Many is Book no pa me se. Yo fe na ye wo hu. Mate. Ti won so benya kunu no anyima wafa ho afa baate. Yeah. Okay, ti ahwe ho yo why? Yo. That's it. Mi tia madam why? Yo madam Betty. Enti Victoria no Beyonce ehimpo asaman kese Beyonce. Yanya ofofro nso. Odo me mo ajodo ba Nyinsen ni awo so. Hello. Papa me mo ajodo ba Nyinsen ni awo so low radio no mayem pa. Oh, don't so. When you don't so when you kuma. Hey, on walk or dear. What's that is way? That was so. I mean, see. Fatona Bulin. Matonka. Pacho. Oh, no, we ain't you. Pacho. No man soon another. 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 Ensure I want to be another bano. Now, I've heard there's some question. Now, our day today, but found my new form. And from Kumba. Over to a man, Mokana. Yo, my minister be yan one mount. No, a bra when you have some say no. You don't know about it. Papa, Yenfa last caller, na Yantoso. Me don't for me more to Nyinsen ni awo so. Obi am my dear. Yenfa calls in see na my minister. Okay, me fa last caller. Odo me more to Nyinsen ni awo so. Mo nyame hira me tie we. Ba cho. Le sa wo ye wa hu. Na owo ye no se akola no ho ohwe. If omo de net to fan ase. Sa no on papa akola no ayu amena ye so anya pneumonia. Na omo di right ne ko for dua. Kwatna ho sa for bi tani bi sa say. It is a work land of where she are. And so what the next almost so fancy. You mean tea be there, Debbie, but my ministers were her. Oh, no, Becca sentity. Why? I mean, Strauss will be some question, you just say. Me if I call so no, and see her now, you to me in 70 ano. My ministers, but you ain't you. Okay, me that say. Obi besides say co school health and outreach. Outreach. Your because Obu ha. 9 months connected in school and 1 year. Yes, 3 months. In that time, on that time, and finding by way, but your call. But it was a school for any boy, how mama, yem fat, yem bay way you were.
ɛna school challenge no ɛna school sin so mo je nkra ne so a omo je omo weighing card into so stress akra na oba no a wopa ne nyina some months ago because school bi akra ne je ne 3 months pan ne nyina wi no anonkoi so nya 1.5 and no sa ne nya wo a ye be wo opa ne nyina na also woni wa miss ne nyina and obi so ka say ne ba no nya cold any headache wakoto edro di ama no nkra no se bi omu nkọ efuom omu nkọ baabi omu hu nye fi nti adware no se yete so nti anopa no so obeye wapepa ne ho se bi wakoto ale wapepa ne to ho ewia bona ehwiwo ne adware no ena ni se edafa ne mu nkra no mu nni mehwo omuni mawo wona o se wo hwe se wo na wo dafa na se a obabi a odi akra no akoda no e wo se o twini free fan na se bo no waso ACC akra na so sakra so se bi ontimi nkasa ana onsu ene bo so mba chechira akra no ho enso heat say obenya code ntia kata no but chichire no kakra do so so a no so the how beba nti no yesre ma me na wakoto edurama ne ba no mesre mu eni say yeto edurama nkra no because say akra no yare na so koto eduro yare na koto eduro bedum rebe eduro wakoto ha engine no eduro ye ka che ma me fo no so montai ORS ne zinc abra akra no wenya diarrhea eno zinc obukinim okan a wotumi akodra store no wakoto en obi su bi ka say adan nkra ne ba wenyo musu ana Victoria so akra no munim say aha no ba ye be what the pan there ebu akra when you kra na say di si we didn't hang crown pan osu ebu so ni je and I say you omo ho no e bia na ade ni so ye cold se ka no pe na we won so ofere no ho wa be yi no ho nyina na obi ehwe and so no okay and sister no so bleeding for 2 weeks no on hospital and on me ka say ma me for eyen nkwa ne nkwa no munya benefit ma me no oba ma mo bi a ye check BP koso bo ani BP akosura de bia kukuko de adam kra ko o ma me no balance BP osura ye ma o relax kakra na ye ma ko hu doctor e bo e ko we ni sa na ye so apomuden o se hu so hia it ma me so nya ne chefa kakra en na papa bi ka say milk no bi bisa milk o se nufunsuo ni mo mbetimi ama no milk na e bebo just a doctor confirm say nufunsuo ni na me ade adwene say we stress emba it will prepare mind say no for ya me de ma cream be ma ni ye beba no nti ma say na me yi obi a no na ba ko na ode ne sister kra no ho ye shod na koto fan ase ama wanya pneumonia nti eni say ye omoda fan ase say from windows na ho we be ma natural inframa area inside nti edware so edware mu bebre so a omunya cold obu a bucket be ye no mu de edware akra no and it's not about time for no water bill no omocha omo kese no was only so we dware a go ta dware nkra enti yamfe nkomodie ni nsi ha sama etwa to a wode ebema yawofo ani abata etie nkomo ne ye de na afia se emre eso emre na so nti de be kan ne se ma me for Mr. book no enu ti de ma mu kofie no oba hospital a folder ye ji to ho ma we no ebusua ni nyina book o hwe first page cross anka my ma akra ne papa ne ma me picture ebom nti mu kofie na se o ambra wo hwe movie na se wenya free time na wo bebe na wo kan oni ma kan crown pa pictures no colorful se utimi kan en na se mo ba we yi ne so a data ye de ba ma mo no mo nhwe ebu o ha maame no on hwe da akwa ne beba no akohye mu a o se yanka nche no but ye tro next visit ni bibia ohia bia ewo book ni mu nti yesran weyin wo de wabọ krampa wo ba ye beje wo usuro so beko ba bia akra na so akra ha oba ma mo bi general hospital e be hwe kama ama weni age ya da se na wanche ya wukunu ntia mi kuni na last time oba no wo nware you nti je se Nyinsen ni awọ na
Nti next one everyone no I deny a case study. And so I walk for one for the ba. As a young conquan, the Mr. So Yamishraw. So then a buy Yamishraw papa Dafina Amwakwa Sister Fia and you may region on our medase papa fabric center Daroma and one mammy lace papa a day ashe akabako. Michia how much I may graduate you? Sir. Counselor, I'm a counselor. Next time I'm a counselor, I'm a certificate. Timichia, me fellow singing na I'm a TTO bed. That's all. Let's be an answer for your sofa. That's what I saw your sofa. Yamishraw was I the counselor and I come with Jumano, Yamishraw, papa, no girl so more who binds my ye. Intina happy birthday, be a monson, tell it to Rosette. And then a birthday to be on him be a wish and why I'm on Sunday Mono. Wishing in any mumu, yada say, Papa, or Hineba K, said job well done, my menace, or that's say, yada munina say, one more share yang, Facebook, I don't want 06.3, I mean Shramo. Shramu, papa, that's an unquam, or don't why you better she was subium. But the doctor Shire Quas, papa, or produce ye. Jamestown, Jaco, Swada Romantina, was sharing live or Facebook, and Jamestown, Jaco, so Yame on show, papa, on show, Bia, Bakoba, and sponsors, endpoint, homeopathic clinic, and so, Yadana say, into any endpoint in Nyinsen or so name come more. Be our friend, Doctor, be our for this, say, from there 11, what baby DMs and what da. 11 to 5 for the AM then what done to order for here winyan but the phone dear 24/7 with Jina so two friend was 0244867068 now ne Dr. Duboatin Eddie Enkomo Rojan Herbal Clinic and so yet almost say papa say one so e bo ye chidom nya wo bia ha wo no ko Jenny Foods e mafie e ye de onuano na hodo ni nyina akokopa bi na won so fagu fie na ya moadi ahana brema kwan na yede Nyinsen ni Awoɔ dwumadie no yede ebesie yakopɔ ma de pa bi nchien da sene nkwane ahoden e wo hɔ a ebesehia